kado pini short video ke lake man ilito boundaries de Karbi Anglong boundary alam la east pen west Karbi Anglong koson seto boundary ba bakona na se ka demarcate mapu itum jodi boundaries hailang langdam pu polote history jodi langdam pu pusita me jara pc mane nation state formation or nation non states non district formation on agreement ke aphardo de treaty puta dopo truce puta dopo understanding agreement la haita do pini ako extra pini ni treaties sa do laga ding olo moment tune bangji kasira son thak thak silitum la Karbi Anglong district ke longke kadu gobeta chuchini ateng popolote ko alo la 1951 boundary pola hello chuchini sita actually ki koloma 1951 that kalide ilitum la district complete non ko so hisab ma present lage khepni lage is khep bang ke 1951 lo aru isi bang 1952 lo ta 1952 bang ke hala ke agreement lage mane on man understanding la so agreement bang ke karona 1951 abang jodi langdam puta lage kadu ko beta chini lo hala 1951 agreement ateng polote kopilo polono la constituency wande la duaramla la area bang ke hala itu agreement 1951 no ge bangwe la pu duaramla tho bor pathar tho la pu area de ar hi ke lok lapen pu pimejong ho punja de la ke free area kala ke bangwe itum la 1951 agreement ateng ke sita itum hala boundary ke hang ha ke ching movement kapang ching pen ke hang ta la so area re itum che hang karon la so specific area ke almost like 80 to 85% le Karbi dominated aru la so bostu bang etum la 1951 agreement no baka la ke longle aru la ke state government ke bang da politics lo la ke diplomacies pu la ke politics andar da bang we ilitum ke politics ta abera khaba politics la bang state government de la ke rajniti bu bang le bai kudniti se bang kapa thu pini pena phane matha le noni kan pharo ni kan surye phipi ma bang hasu hisab se e kamatha de la se laso ako 1982 de laso analysis mang thuje 1952 ko so agreement ma laso 1951 tangde da phi mangela 1952 bang ako la tu ako kiba pilo ako la mane ako kaching ke ching wai pang cheng thulo la tu jeka request lo hajar lo amat one side bang ke la asam ta along leke chipi nun tum to ge karon hala so homoy ke maximum tum ke mane minangan tum ke mane meghalaya le dun juinang po minangan kaliro almost thak lo karon kadug bete inglong sulong se chidu don ji puri sita laso isi area bangke nang pipe hakke ching ka discussment nang pipe karon iritum jodi topographical jodi langdam putame laso ko an maitum 1951 pen ke long la pu west Karbi Anglong specific jodi langdam te inglong ar lokang se ke chu thai da wi tum ke plain area ke la kolomananga pipe da so area choranat dela se bang tala nai pipe bino karon mak ta bik thang tala ka chikhang kang tu ar sita ar ison hormo anang tum ta one side bang ke kopila pon sita anale vi karon so area ke almost 80 to 90% Karbi dominated de abostu bang ke along le ta kanang ji sita population ba da sab ka 6 lakh la so hisab sido lase 1951 bang ke pipe det mase lase 1952 bang ke ako mimang khal hai korise lase isi agreement ma thulo 1952 la after la interim government homoy eje mat state government ma la sikroi lo toni tum nang pipo sita nang tuma bangke asam upa nang tum damlong li puse kan je e hala dak jodi asam ke damlo pete so along le ken tum na chakhang dun chek je pu karon ana long le bang da kon wang lo apyu the pe nagaland ta dam joilo meghalaya la haiso alam ta do haputa bang state haita demand bom tile sela so bostu bang sela si mane la so on condition hala bai ka chipi ama se haso ma 1951 ke ba tum tala se to pusi agreement lage je sign lo karon ini tum jodi customary lo hisab jodi langdam pusita areas traditional areas jodi langdam pusita chinthong pan america la so area se do koloma la aphi 1952 agreement no ke long bang 1951 ka ve bang ke lage haradak mane amri pen chinthong ka so area se ka puri Karbi population ase ko ela se haladak me si chi endun to se aphi agreement si ako chi endun thulo haso longli abangke bostu bangke la sejuri la so hormu ba jodi langdam thu populote aro la agreement koloma 1951 agreement la 1952 agreement la ke state government reading sidolo 1952 agreement alam ni lika chini don la pen bang na than pen ni ni mikthang jung da chini karon hala so homo ke hala 1951 agreement a phike maximum tum ke do joilo isa tum ta do joilo hapu wes hin ta do clip hala anan si laka phya ko nili phu tum si la harsing ti se ka chiklem thu pu la pu amriya so tum pen de dharmeshwar ingleng po la inut mean lo asila dak ni phu lo dharmeshwar ingleng po ke phu si ga hang la
karon mane ne kaduk bi mane da amen en logically a video dingre ji asi la so har singing teacher la se batai an contest ke damret dila akaprek jarak akaron ta vidi so area bang chisandun det po la ta isono la so joni lo isi bangke aro mane la kitab long juri langdam la so bostu bang agreement mane la itum phan eki pitang bha so agreement du po proman bang la hendo ekije la so kitab de nili long ba third edition long bangke page number 265 long da migran second paragraph de lake bodoloi subcommittee report la bangke koloma constituent assembly ta accept si la so ateng se constitution ta kaselam lo hala so pen isi ke local self government la Klar-Dak 265 page along second paragraph long toke for the Mikir and the North Kachar Hills, we recommend that the necessary supervision and guidance should be provided for a period of 6 years, which we expect will be the term of 2 councils by the appointment of district or subdivisional officer, as the case may be, as ex officio president of the council with powers, subject to the control of government of Assam to modify or annul resolutions of the council and to issue instructions as he may find necessary. Nasi Ladakh judi langdam pulote lage nasi 1952 pe 1957 koloma itu first and second election ke it was a completely state controlled election. Item 1951 pen atha 1952 pen 1957 the first and second election ke completely state controlled election. Nasi la constituency a lot dipu total ke ilitum kwan lo 12 me 12 edi 5 ke tum pu west karbiang long hindo akaprek 7 bangke la pu dinon karbiang long district polo nasela 5 constituency bang ta number 1 si halas agreement homoy mu pinini mu state government bang mo change phak lahaina pu masito si lasi ila constituency ta number 1 constituency si ke pek state government hin pen ilitum hin pen kali karon election mata bang state government se nanga party ilitum council tum nanga party kali le kanang litum 265 la third edition kita bang la ke la ek der na de lasi la supenda ako isona la militum gomlong kije la khepni na je election nanga party third time pen state government election party long le policy khala constitution sa tolo kolo manom nom chukhala isa elam lo la bakala kanili duduni ke politics sala tilasi first pen second bangala ke state government lasi state government sala constituency 1 putala ke state governments ekipiro or la so joini si ha 1952 pen non ananta itum election ka party non boundary itum disputes are within lapen elect la itum voters tum tala si hala bang akapra district tum ka un itum voters posido la so a dispute avike aro la ka avita venan ko lokano la state government si hala 1952 agreement homoisi ta kanangi pi sida maximum na solam ma ka paklang kle ke la ke one side ke kache thanda sap ining ta chereng no hoy aro nije je taning je na kokso bostu bange ko suisa manili phan nange than ke ela so em hai e chemandet hanili phu bang so phipini minang an tu bangala mane asap ki ba pubon amar minang an la asap amen hai kapa vj phanse bosula so alamanga patu joy poisa panutin le interview non hajano da thanthi asola ma alam deep head bostu bagedi asila so ajoini si pu area ka che one day la haya joini si bostu panghal uncontested batai da damret hala akam da dolo seta mean ke mane isi atrocity sabde jil an kilong le hormuta che santhor por ke muta longri long pat la ke phlang welo take muta mane la pusi padu thipu poso bisas me se bostu batai la pedang ne repeat la lang tame isidi even third time the nali phansenang ji pute public tum city na tok ne so city ta nila upload lang lada era so page long man asila ta ison no ar hani si isona hormudi man majo ho o police station ta non kiba kache ponpo nongau si ponpo pose kaning jela sinita solam ke langding pi bostu ma pode tok dona lagi un i pusini ta tok dona chata togunde dan alam ke laso election jetia hailo alang em chemande ra phike jetia office la hai distribute pang cheng no na la headquarter pang hamren ponpo pura tani li phulo setala ka phisi ke pon la dhuniram long pi homo se la pon so bostu ka ofsalo anjir pi kleng sia so polo la ke tasi hala so mosi ki ponsita hala so homoy eje hamren se subdivision ni ptalata la harsinging tc decision ke endo tase alar ke la dongka sor phanda pulo headquarter le pon desita tak nangli tumlong wang job plot wang viti chokchi pura so a hisab isi a chithe bang nang tikang pu pura se la nangli tum circle office hala dak dongka se lage hala dak se la se
kibilo pinte akaprekadim si ibikog ji por dire senang letum office documents chelangon 1952 ji circle office ke hala dakle laka 1952 em ga cheman ching pe laka dongka sor ban ke peklo alam kala se decision en kere je headquarter bagenon hamren pon depo po karon 7 years pagdo laka dongka se headquarter e kaselam na pajuben se ke pon headquarter la sila circle office chela indian ka 1952 hula tani li phulo इनके सोन से हेडक्वार्टर बंग हला डिसीजन इनके ला पुलिस स्टेशन बंगे कुपिलो since 1951 नो एग्रीमेंट लोंग के अविडेट ला हला सो एरिया बंग ला से मने हला इलेक्शन आपी दे ला ईएम चे मंडेट के मने इसन के हला सोडिम ता असिनी सबिना को जे के पुलिस ला पुलिस स्टेशन बंग ला से हला सो एरिया दे कोलोमा 1952 एग्रीमेंट नो के लोंग से लगा सो पुलिस स्टेशन के हला सो एरिया से के बिदाम लो लके हके चेंगो को सो हिसाब में के बिरा नीली फूबी हसो अदिम नो अंतला बैठनांग सो पुलिस स्टेशन मानो ता चेंज चेलक लदा किबी अपलोड तला के नीली फू से लके की क्लेम ते कांग ला पुलिस स्टेशन के दे लसी लसो इश्यूज पंगे एनी के बांगवे हानि सी पुला टेक्नोलॉजी लोक सी ओ मुनि तुम का चुचिनी ने बांग दोलांग पन पुरा सो हरमो से नी का पकलक और लके जरा पॉलिटिक्स तक ले लके ए कुपिला लके हिस्ट्री दे एली तुम कादुगु बेता चुचिनी नहीं और मैक्सिमम गेली तुम केला ए का चुचिनी ने डेरा जोनी सी सिक्सक होय दे मुनि की हिस्ट्री जरी चुचिनी ने पते ए लके चोकचेलो लके अफियों लके सिक्सक अंगपो एला सोन थक थक से ला चू दे एला इनो लके हाय किताब के टॉक दे एलवेंटेरो लके हाय सिंदिली कनिंजेला हारा का खिंदेता लगला सोन सोन पो ए कारण हला ए कुपिलो ला फर्स्ट हसो के बाफान फर्स्ट टू चैप्टर्स लो के तो पावर साइज सीपीडेट हजार दे पलंग ले तो हलसो किताब पलंग तो पिने गनसेन को पिने मियो जुतने बुबला किताब पनी लेला लसी हलसो किताब नो लसी माने पावर साइज सीपीडेट पुलसी पावर से का चिपी गली दे लसी ला डाक पेन लके नंगली तुमला 2 पेज 265 रो ना एकदम 2 टर्म्स के बंग स्टेट गवर्नमेंट से बंग नंग कंट्रोल द इलेक्शन तलो आका प्रेक्टलो पाजू पे से पावर लिटुम हने कीपी लसी लके कदुगु बेराते चुचिनी जी और सो बस्तु के कदुगु बेटा चुचिनी न जी सो हरमो मागे लके कंट्रोवर्शियल इश्यूज ता लके बांगवे और इसे एडमिनिस्ट्रेटर हिसाब ने लके हिस्ट्री टीचर pour research pudet kali itu history teacher ke administrator ruler punon king punon leader punon la sonthomai kaita inu tek se reset pulote la silang nai tek the ba munin me henu ba ruler hisab ke number 1 a boundary to protect ma to protect tek ma tila a boundary to protect tek te lake weakest lo ka kamjori nai muni ro ka sulili nai arichu lo lake leader lo lake बाबा अरिचु भेजा दे की बालो सेकंड बंग लांग नंग जी के इकोनॉमी जो माने इकोनॉमी बंग जो अपलिफ्ट फुल माउने मा रात तुम को सुंग से मा टैक्स कम की मा मुनि तुमर लिविंग कंडीशंस को पीमा हरा सो बंग इंप्रूव उन माउन एमरा के सेकंड थर्ड के लांग नंग जी के लांग पर के डेवलपमेंट अंग पर के इसोनसोनी लके ए बंग बोमपोडी लसेला बाउंड्री बंग का चुचिनी बंग लके दरकार हरो लके काई तना के चुचिनी नंगी एला एली तुम दे लीडर पुपुलो ते काइता बाउंड्री मागे इंटेक्ट भी उ नंग जे लके बाउंड्री जदी बा लोंगली जदी चिकिप सिबा पदाम लो माने लके आलासु माने लके अमुनित के लके किथेक अबांग के लके होखेलो लगे नीली तुम हिस्ट्री एथाने कारण नीली तुम के लहाइलॉक से के थाना बा असले का दुगु बेटा चुचिनी नि और सोलाम के उन के लके ए माने नॉट अपकमिंग जनरेशन तुम फंदा लगे जे थाना स्पेसिफिकली तुम वेस्कर बिंग तो बांग ए चुचिनी लंगी दे 1951 गले 1951 पे 1952 खेपनी एलिटुम ला 1952 दे ला 1952 के ला दुआरामला ए ला आर्हिकेलक आं पर परपथार ला पेन ला ए पुंजा दे ला फ्री एरिया के लके इटुम 1952 एग्रीमेंट लके नीली फू लके बांग्ला फू फान कचु थाई प्रेना पु पुसिता लके ला नीली फू लके हारसिंग टी पे से कपांग चेंग पोन सी लके हफू हाई ए ताका दुगु बिते नंग चेराप माने हाला तुमटा कंप्लीट की बालो लसी ए रसो जोनी से लंग लेके अनकॉन्टेस्टा खेपनी के दाम बताई थिनता रसो बोस्टो बांदे रसी लके जरा बाउंड्री डिस्प्यूट्स तावे मंटुनी मनी सोनसोन पुथेडुन पेलक तलसी माई पुचुचिनी ने डेट पलो अरो लसो मेन प्रॉब्लम्स के कुपे इतुम के ए पिलो इतुम खाई के कुपेला खाली का चपत्तू दे ए माने अपोरियल का चिरोंग पुजी बहा कुपिने आ रीजन सा कपरे का रीजन और हिस्ट्री ले तुम नांग पुसिता बांगजो कलाम ता तोकते खाली बहिनी बांग थो मलाम सी ई तोकचर नर के लसो पोसे लाय अलाम बाय क्लांकली देलो ये अलाम के लसे जारे पीते इक्वली नंगी लसो हरमो बाके आरो दुओला नि पाजो पेन वांगजी विद डॉक्यूमेंट्स ऐसे नीले वांगजी नोंता आरो लके लसे निलिता चुचिनी देलो रो बांग इंटरव्यू लो हाइपेन सी नीली
tako lak authenticate hulo so bostu bangedi tase boundary disputes ka ave tar lage aro penap judi pinison issues judi rise boda lage state government pen kali laddak ali tum council kachari tum mangse lage chi jor nang ji chipi nei kan free bang jogo chipi pe lage jor vek ni han matti ke lage e long lege bang ke nang en uni aro bang le nang en pu pusita bang choma tha ji khep na me ki je 1952 pen te ek khep ta pise ni tum claim nam de delo pola sonam choma tha bang kagos chiri ji so bostu bang ke terbang nang claim kre bang hasu homo state government bang kachak tang do lake judi ditum pinap judi la so a mane boundary bang judi nang pasik sakdun pupulote lake mane lake isi permission hisab lo jena tum nang ni hang ning ta dunun po hasu isa permission po alam ke nitum kitiara nang claim kre po hala so wording sanam do de la 1952 pe 1957 ke ako repeat thulo chela ke state government se la so election ke nang ka conduct ar 1952 pe non ante itum ra nogao sornol ba state government pe lami theta we ki je chonghoi se mane ba nitu mamunit ba la puitu mamunit hapu vote ke jok namta we ke bostu bange akaron people la 1952 agreement aro ko people se solam ka chini ni det ke la history ke to ka paturo la igno bahini phane importance pi voice or na di la si e history polote face wise ni te chronologically si claim jila somni la an pe la ana duty ada itu jul koklo la pen la ante lagi jul koklo la pen ane jul koklo pula so hisab te ditum history bang lason kali de ditum ke toke ke cheng phanda pa veder ki jut phanda pa veder la ang bong inut behni pasi importance pi wong mat ke cheng alam ta chini ne ha ki jut alam ta chini ne de la so joni se no ta boundary ke command tu pi ma e la chu chini ne de lo la so bostu bang de la se history pote kaita khula mula se thanang ji chok chok chino de la se itom boundary disputes ke lake kaddu pure chuchini ne jike 1951 agreement de belek 1952 bangela no duaramla constituency ke 1952 agreement lake nili phu harseng inti sera ke claim no aro halaka chera main hapo amri pen ke lake dharmeshwar ingleng polo salang ri phane misita pek ta mu bang phasera ke chepek thu dola phe muniram ingleng po dharmeshwar ingleng ke ko ri puthuro take afrang yam barim ni lake dhuniram ingleng apolo la pen pu muniram ingleng po mang lake mane abarim de CM ke hai penembele de lake joram ingleng ke hai asar bura lola bangke lasila pula tala prang pra kadu re cherap se tala pula amri la so area bang kache wan ke hala so area pen ke number 1 leader ke lake dharmeshwar ingleng po hello la bangke inge pu bangke kapatir pi bangala harsing ti la kolomani pu de lasila so boundary lamsi thanchor na kardom